Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu civilian sangpuya Zoro General Headquarters bot sain Free Movement Regime FMR li le border fencing tumdulo lantir na nimin khan Aizawl district dangthen khata nei ani Mizoram Arm Admi Party chuan Mizoram Sarkar in Lengpui Airport Indian Air Force kuta lana tum chu than ti lo thuan soi Mahakumpa mipu impong nek na awanga thi chumi somthum ting to Sarkar lai pui chon cheng viable che sing thum le sang ni chung Senator National Critical Mineral Mission na pom Zoro General Headquarters bot sain Free Movement Regime FMR li le border fencing tumdulo lantir na nimin khan Aizawl district dangthen khata nei ani a Aizawl le champhaya chon FMR hlipa kenko tura India Sarkar thupek le Mizoram Sarkar thupek halani hehuna thu soitu pro mingthanga kolni Zoro Vice President chuan Central Sarkar in Zalen taka an unaw te ne na anin kalpo theidan hlipa a hlina order siama Christmas present ni om taka aron thon chu Zoro chona lungchet thla ka ti a chumi rola Mizoram Sarkar in man mo taka man thei tura a boy pui rum chu Zoro chona hrethiam lova anung oilo le ani ati hehuna thu soitu dang pu el ramdin le ren thlei Zoro General Secretary chuan Free Movement Regime thi ale border fencing chu alandana chon zo fa zong in andu lo veka India Sarkar in tiluni chon Zoro chona do dal zel dona na zoka malaturin ro man siamani dona ni ati Aizawl hen Zoro in FMR hile border fencing du lo lantir na hiam MPCCIO in pu Joseph Himpuya GS MNF IO in puti zelan tlonga ex-minister le ZPM IO in pungur salova salo PAC in tuan soini Free Movement Regime hile border fencing tum du lo lantir na hi champhai ser chip lunglei kolasi mimbung vaphai Technopal Manipur ate man ani bok ani Health Minister Pilorin Puin LADC office ne Central Young Lai Association office nimin khana thwa Chief Executive Member Pusila Monthanga baka Executive Member te LADC official te nodong sungim LADC CEM conference hola anin kom ho CEM Pusila Monthanga chuan doctor in delo na te sub center thok tu ennon chungchang te LADC in project proposal asiam te enjui pui tur le tourism lama masona tur ro mantele poimo dangte lo soipuin malak pui turin nge na Health Minister Pilorin pui chon LADC Sarkar chu longtla di singmi pui tan thei top cho pui asoma anthu thlen le mamote thei top cholo bozu etum thule malak pui tum thu soya district hospital longtla ti changklun te health worker lak belte longtla district tan CT scan da tumani thu te soini Tourism Minister chuan LADC chunga tourist lotcha LADC kutalhan chon dan tur boy pui mekani thu soya ADC tenen in rem taka na tho andu a anjawai ta na tho ho poimo ti soim Sarkar hlan tura inen hranna omlovati a ri hlo do konga LADC Sarkar chu malak pui turin asom bok ani LADC mi poimo tenen anin komzo hian Pilorin pui hian Central Oile office a lengim Central Oile president pui aflaro thangle hruai tu dangten lo dong songa Central Oile hruai tu da chuan district hospital nim hlum doctor da atul thu te Bung tlang sau doctor chu specialist a zero wanga a ayo da turte rui hlonga en quality in na tul thute Health Minister hna hinan thena Central Oile noi rui hlo do tu drug reduction squad te na tho minister ren shil fi abokani Pilorin pui chuan doctor in dailo na chu sarkarin a hriat thule tun maya doctor da tur anom lo thule rem chang ma sabera longta district chu ngai poimo ani tur thu soya rui hlo do na Oile te na tho choro pui ti thu soim Longklai district chu abik taka ru hlo do na po en binga du sak the na laya du sak tula ti thu soi bok ani Tourism Minister chuan chim tui puya lungmak chu atlo tu te ta na ol samjok nan hruita zo longklai tangin le Siha district lama tangin kongsial tumani ati bok Mizoram Aam Admi Party chuan Mizoram Sarkar in Lengpui Airport Indian Air Force kuta hlana tum chu tha anti lo thuan soi Mizoram AAP 10 anthu chu siam antalan danin Indian Air Force ne na Lengpui Airport Mizoram Sarkar in hlan atum na konga malak mek na le malak to na lo om to zong chu cholsana ti to malan du thun soya Mizoram in airport and call thailo Sarkar ne chu tom thak anti thule aza thak anti hle thun ta lang bokani Mizoram AAP te chuan Lengpui airport chu Mizoram mun poimo tu le fa te thlanga chom thei tur Mizo ta ro hlu nei tlem te zinga mi ani thu soin midang ne na in drom du na ril pu throi tu Mizoram in nei chu awan doi thak anti takzet thuan soya Mizoram in rongluan nei sa te ti raltuma malak ai chuan ZPM Sarkar chuan Mizomi puite hne na anin tiam na hlotin theinan the topin ma la jok se anti thule ZPM Sarkarin kan tiang anti chu ti hlotling phot tura andu thu an thu cho sema chuan tar lang bok ani
Mizoram chunga National Highway kilometer zanga samkua point panhi pakua chu Mizoram PWD 10 anan kol mek Mizoram PWD ho tu ten akaswani news central danin National Highway and kolna le che that na atan kumin sarkar poisa kuma hian cheng vaibel che za samruk an mu to thule na po za zela samni pariat thozo ani to thun soya PWD ho tu the central road fund noya kong panga viable khoma kilometer somret pakwa point paruk mahnia thui siam atan cheng viable che zathum pani le no samthum pathum moni to thun soya hemi noi hian na po za som sere pare point pathum pani thozo ani to thun soi bok ani kan correspondent report elong thak thun somang u Mizoram PWD ho tu te soidanin PMGSY scheme thar PMGSY 3 hmaya kongsom pasari kilometer zali somre pasari point banga biala thui cheng bible che zali somruk pakwale noi somruk pani man sanction mu ani a contractor po thanfel toni in nachan thwai turin anin bot se mekani nanun hlui akashvani news Aizawl ZPM Thalai headquarters chuan te chu semin vaireng tene sarang in kara four lane kaltang na tura ram nei tu sang ten zang na domna an mudon ti an soi ZPM e pui sarkar malana chakta ka wanga ram nei tu ten an lo ngal mm zang na domna an mu thei don ta chu lo moment ti thu sein a hlot ne tura chakta ka mala tu chief minister pulal du oma chu an chuang tang zet an ti vaireng tele sarang kar kong lai a hian aram nei tu then khaten forest clearance an mu thei lo wangin zang na domna an mu thei ngai lo wa ram nei tu te hin andik na chanwo mu nge tumin malama sen ho chamthina amaro chu pulal do man he boin hi aranglama chin fela ram nei tu te naranglama jangdom na anmu nge thenan sarkar le pu na takanorin mala ngala central sarkar chuam chief minister pulal do mangin na bo zuin india rama ve khanin turin ministry of road transport and highway chuan double compensation ram nei tu ten hena cheng viable che sang khade zale forest department ten hena cheng viable che somkuwa arun pedon ta ani anti Mizoram akum sang ni somni pali chungin marcha quintal sanga zre songa pared le kezi sanga somupanga chinani a quintal singthum sang sari zako somni pakole kezi zali somsiri panga tharchwa be se ani agriculture department sin che danin Mizoram chunga marcha chin atan hian ram acre singka sakha zre somthum pakhate biga somli pani manani a Mizoram pum anga chutin chungko sangre zaruk somre pasiriten marcha hi anching ani kan correspondent report elong thak chun jomang u Mizoram district zinga marcha ching hnem ber hi Champhai district ania Champhai district a chungko zariat somnga pakhaten marcha quintal za som sari pasari le kezi zanhi le pani anchi na tangin quintal sangni za som thum le kezi som kwa pakhat thar chu be sei ania marcha ching kember district hi mami district nin chungko za thum somnga pathum ten marcha quintal som pakhat le kezi li anchi na quintal zariat somriat pathum le kejin hi thar chua be sei ani bok John Walal chuanga Agashwani News Aizawl Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga ponani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsair.gov.in ate Chanchinthar ngai thak le share theda ani voin chanudar ni le chan ve Chanchinthar pon le ani ang Hindu te into khom Prayagrasa mahakum ne meka mi puin pong ne na wanga thi chu mi samthuman tling to a mi samruk chong in hliaman tuar President Rapati Murmui chuan vandone thlang chu poeti thu soin na thinlung atina hleti a mi thi chung ta torpui thu soin hliam tor te po andam le thuai theinan du sakna hlanani Prime Minister Narendra Modi point sakhon pui chim turakal jing anuna chanam chu poeti thu soya social media kalteng na torpui thu thonin hliam tor te po dam le thuai turin du sakna a hlan ani vandone thlang chung chang a hian Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath chuan judicial inquiry ti ani tur thu asoi ani Tudin muna mahakum ba hian mi viable chhare ta tanga viable che somvel anom thu asoi bok ani Sarkar le pui chuan cheng viable che singthum le sang ni chuang senator National Critical Mineral Mission apom he malak ni tomber chu boruak ti sitlem chi thiamna green technology ti mason tura ram chunga lelung hausangna le hlalani a Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw chuan ram e bardin hun economy ti mason tura critical mineral te an poimo thu asoi ani आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन इसको आज अप्रूवल दिया है क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए जरूरी है कि आज हमारी एंटायर इकोनॉमी में एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी है सोलर पार्क हो विंड टर्बाइन हो बैटरीज हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो मोटर्स हो उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स एक निहायती तौर पर लगता है हमारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो आज ग्रो हो रही है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम ट्रांसपोर्टेशन उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बहुत होता है
Parliament budget session lo tur polin sarkar chuan voin hian political party ayo in mu khoma kowa pontongin budget session hi naktuk zir top ni han tran turani indin nia Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Union budget sani somni panga somni paruk parliament a pharang Chanchinthar cherti topna na tlang pui Zoro General Headquarters both saying free movement regime thia le border fencing tumdu lo lan tirani min khan Aizawl district dangthen khata nei ani Mizoram Aam Aadmi Party chuan Mizoram Sarkar lengpui airport Indian Air Force kuta hlana tumchu thanti lo thuan soi mahakum nei meka mipuin pong nekna wanga thi chu mi somthuman tlingto Sarkar la pui chon cheng vai bet se sing thum le sangni chong senator National Critical Mineral Mission pom chu de chong Chanchinthar kan puan thei chu ani